Salwanani nankosikazi Mahotswa Destiny Learning Center. Senza isifundo sethu namhla esebanga lesibili grade 2. Sikhangela iziqa. Isiqa sethu sasikhangela namhla uchu. Sakhangela isiqa sethu cha, che, chi, cho, chu. Siphinde njalo cha, che, chi, cho, chu. Siyananzelela ukuthi la nxa kunje ukuthi sikhuluma umsindo sibili nxa sithi imlonyo esandleni uphume umoya. So nxa ukhuluma uthi cha, che, chi, cho, chu. Yisi isiqa sethu namhla esifuna ukusikhangela. Sesibaleni njalo cha, che, chi, cho, chu. Khathesi ngifuna ukuthi ngingabhala isiqa ngisitsho ukuthi ngubani zingasalandelani ngoba ngiyazi ukuthi nxa silandelana kuba lula ukubala sithi cha, che, chi, cho, chu. Abanye sihlabela njalo sibuyele ngemuva sithi chu, cho, chi, che, cha. Angithi ngakho ke ngazihlanganisa ngiqalise ngalo ngubani lo chi. Sikhangele ekucineni yikho lapho kunanzeleleka khona ukuthi umsindo wethu siwenza kanjani. Nomuchi yena simazi sikhangela umntwana esimbekayo ukuthi ngubani. So chi ngingabhala bese ngifaka umntwana wakhona lapha ngifake u. So kungu chu. Ngibhale impande yami ngifake umntwana khathesi ngiyafaka lo sengibiza ngesithini cha ngoba kulo a. Ngifake impande yami bese ngifaka umntwana khathesi ngifake lo. Nxa sengifake lo sokungubani chi. Ngifake impande yami bese ngibona ukuthi impande khathesi ngizayifaka esizayenelisa ukuthi sibale lapha ngingafaka lo sokungubani sokungu e ye. Ngakho ke nxa sesenelisa ukwenza njalo ukuthi sinanzelele ukuthi noma kungalandelani senelise ukubala sibala sisithini siyabe sesenelisa ukubala. Asibale njalo lapha chi, chu, cha, chi, che, ye. Siyabonga. Ngakho ke nxa uvela usenelisa ukubambanisa la ekucineni yikho bona khona ukuthi umsindo lo owenzakalayo ebaleni lelo uphi. Njalo chi, chu, cha, chi, che. Lapha cha, che, chi, cho, chu. Yebo ngithe isiqa namhla efuna ukuthi sisikhangele. Khathesi asibumbeni amabala ngalesi siqa. Iwaphi amabala esingawabumba? Elokuqala ibala ngifuna ukhangele lu cha ya. Singathi ukuthi sichayane kodwa ibala silibumba cha ya. Ungachayi umntwana bechaya inja le iphume phandle singene endlini cha ya. Ngizabhalela mina ngifuna ulibale nanto ke lizame sizwe lungulela khangelela yisiphi isiqalisane sesibumbileyo esisifakela phana nguche. Ngakho ke che, lela. Yebo usubone ukuthi isiqa sakho lapha singuche. Suqeda isibala lapho sibone leli ibali leli sizwe ili ye, ili che, ili che. Amabala lawo esiwasebenzisileyo esiwabumbileyo sisebenzisa ucha, che, chi, cho, chu wethu. Khathesi ngizafaka kuyiziqa. Ngifuna wena wahlanganise ubumbe ibala. Ngingathi senza ngani sesenza imaths zethu, inombolo zethu. Siyabona? Lokhu ngokuhlanganisa. Anti siyakwazi nxa sibhala inombolo zethu ukuthi siyathi lokhu ngokuhlanganisa. Ngingathatha isiqa ngithi i, ngithatha ucho, ngithatha ngo, ngithatha lo,
ngithathe lo ngiyathola ibala elithini. Hlanganisa iziqa zonke lezi ubumba amabala sibone. Sibambe ibala elithini la. Subhala ke nxa usubhala awusafaki lokhana sikuhlanganisa sithathe lesibili cho. Sithathe lesithathu, sithathe lesine, sithathe elilandelayo. Sesibumba ibala. Bhala ke ibala elibunjiweyo cho ngo lo. Ngasiqalisa ukubala kaningi abanye sibhala sisenze nje. Sibhala iziqa. Kodwa ekugcineni kumele senelise ukubala ibala lilonke sithi cho ngo lo. Kodwa nxa sesilibhalile selilonke selinje sithi cho ngo lo. Sengabala amabala siwaqamula. Kodwa senelise ukuwabala esebambene esenje. Angithi sibumbe elinye ibala njalo usebenzisa khonokho. Ufake iziqa wena usalungisa ukuthi uzalibala uthini. Themba uyawalandelela iziqa lezo. Nanto-ke nansi iziqa sakho esinye. Nxa sesisibhala sesisilandelela ngakho sesikhipha lokhana okuhlanganisa sesibumba ibala elilodwa. Lapho landele njengoba kulandelana wabo elilandelayo. So asibaleni ngapha che ve. Nxa sesiwabambanise sibambanise iziqa zonke leziyana sesilebanga elilodwa chebe. Siyayazi chebe sonke angithi kuhle abantwana siyathanda ukudlala chebe ayingcolisi inhlabathi enhle esisebenzisa lekwakheni. Yebo. So ukuze senelise ukubumba amabala kumele sisebenzise iziqa. Ungafunda isiqa sisebenzisa emabaleni. Angithi okwakugcina ngifuna ukuthi khathesi ngizakunika ibala ngifuna wena uliqamule. Sisebenzisa isiqa sethu sona sesisifunde namhla. Nanti ibala lami ichoba libala. Wena khathesi ngifuna uliqamule wenze uhlanganise lelinye sileziqa ezingaki la ezintathu. Angithi siboneni kuyaba ngubani singahlanganisa. Lokuqala isiqa sakho nanso. Sibuye elilandelayo isiqa sakho nanso. Esogcina isiqa sakho nansi la. Ukunanzelela iziqa yinto okwenza sibumbe amabala. Ichoba. Nansi yanisangoma siyagida sibambe ichoba. Isiqa sokuqala silandelayo ngucho, esokugcina nguba. Singenza njalo sinanzelela iziqa sizabona ukuthi sizenelisa ukubumba amabala. Senelise ukuwabala ngendlela. Ukubala amabala akuncedi lutho nxa singasosiwasebenzisa emthweni. Kumele senelise ukuwasebenzisa emthweni. Ngakho-ke amabala wonke la esiwafundileyo namhla kumele senelise ukuwasebenzisa emthweni. Njengebala elithi tshelela. Umntwana uyatshelela umbambe. Nanti elinye ilitshe. Khipha ilitshe lelo lapho uyelahlela phandle. Ngakho-ke sebenzisa amabala owafundileyo emthweni ukuze unelise ukufunda ulimi lwakho. Ngiyabonga Themba Isilisa ukasebenzisa amabala lidlala lifunda lamanye amaningi.